Baithuti ha ba kgotsofala mme ba tseka dikarabo ba re ha ba iso fumane dithuso tsa ditjhelete tsa ho lefella bodulo. Ba bang ba re ba tobana le diphephetso ka dithuso tsa ditjhelete ka lebaka la hore university e hloleha ho nehelana ka dintlha tsa bona ho NSFAS. Ba re ba hloleha ho ithuta ka ho phethahala. Even the SABC try and address these issues with the management, but we are not given time and space to address these issues fully because they don't open a room for engagement. Even if we go to the meetings, we tell them the issues that we face. They don't come up with solutions. So for now, we have decided to join the student and tell the student that if they want their issues to be solved, they must go on strike because we understand that it's the only language that CUT management understand of striking. Because if they don't want to engage with us or solve student matters, then there's nothing that we can do. And President wa mehleng wa kemedi ya Baithuti University ena Moses Ntonyane o re baithuti ba bang ba hloleha le ho fumana mangolo a bona a thuto ka lebaka la bahlanka ba hlolehang ho etsa mosebetsi wa bona. University ena hanyane entse e qetella e ba fly by night ha ke sheba ene ha minister a ka senke kgato ka pelenyana university ena ha ke bone ka re tla kgona ho khutla tshenyong entse tsa hala letsatsi le letsatsi mona ke ditshoso university ya ditshoso ha o bua o re ha ke a fumana di marks tsa ka tsa 2021 jwale ke pheta module hona lo re ba lokise di marks ba re tlo tebe ene motho ene le ngore ka lebaka la high rip mona re le bothatembo ha hona letho le tswang ho yena. University ha ya ba teng ho ntsha maikutlo e tla be e sekgetlo la pele university ena e tobana le mohato ona ka 2012 letona la Thuto e phahameng le ile la thonya mofuputsi ya ikemetseng ho fuputsa ditlaleho tsa tsamaiso e maphemphe university. Motsamaisi ya ileng a romelwa university ha ka dumellwa ho phetha mosebetsi wa hae mme taba ena ile ya fetela makgotleng a dinyewe. Lekgotla le ile la nehelana ka qeto ya hore qeto ya letona ya ho romela motsamaisi e behelwe ka thoko. Lefapha la Thuto e phahameng ke hona le tlantsha maikutlo tabeng ena. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.